Teorije zavere postoje vekovima i uvek privlače pažnju ljudi. One su deo naše kulture, svakodnevnih razgovora i u digitalno doba deo sadržaja koji se brzinom svetlosti širi putem društvenih mreža i drugih platformi. Ali zašto su toliko privlačne i zašto neki ljudi u njih veruju bez obzira da li su istinite? Prvo, važno je da razumemo psihološke mehanizme. Ljudi prirodno teže da pronađu smisao i red u svetu koji je često jako haotičan i nepredvidiv. Kada se desi neki veliki događaj, poput atentata, pandemija ili čak prirodnih katastrofa, ljudima je teško da prihvate da se neke stvari mogu dogoditi slučajno, bez skrivenih namera. Zato teorije zavere nude jednostavna, ponekad čak i zavodljiva objašnjenja. Iza svega stoji plan, neko ko je sve to isplanirao. To ljudima daje osjećaj zadovoljenja i razumevanja svakodnevnog sveta. Drugi jako važan razlog jeste potreba za pripadanjem grupi. Verovanje u teoriju zavere često stvara osjećaj posebnosti i povezanosti među ljudima. Ljudi koji veruju da znaju istinu osjećaju se kao deo manjine koja je prosvetljena, dok većina, navodno, ostaje obmanuta. Na taj način, vernici teorija zavere jačaju svoj sopstveni identitet i samopouzdanje. Psiholozi često ukazuju na takozvane kognitivne pristrasnosti. Na primer, pristrasnost potvrđivanja znači da ljudi lakše prihvataju informacije koje potvrđuju ono u što oni već veruju, a ignorišu dokaze koji govore suprotno. Takođe, sklonost da se veruje u obrasce, čak i kada ih nema, čini da ljudi vide skrivene veze između nepovezanih događaja. Ako pogledamo istoriju i savremeni svet, vidjet ćemo da je lista teorija zavere duga. Jedna od najpoznatijih je da sletanje na mesec 1969. godine nikada nije bilo stvarno, već da je sve zapravo snimljeno u filmskom studiju. Takođe, česta teorija je da su vakcine deo globalne zavere farmaceutskih kompanija ili vlada da kontrolišu stanovništvo. U Americi živi teorija da je predsjednik John F. Kennedy ubijen kao rezultat složene zavere, a ne pojedinca. Još jedna popularna teorija tiče se terorističkog napada 11. septembra, gde neki veruju da je vlada SAD bila umešana i da je unapred znala šta će se desiti. U poslednje vreme posebno su glasne teorije o tajnim elitama koje upravljaju svetom, poput takozvanih iluminata ili novog svetskog poretka. Internet i društvene mreže dodatno pojačavaju njihov uticaj, jer se lažne informacije danas šire brže nego ikada u istoriji. Na kraju možemo reći da verovanje u teorije zavere nije samo posledica neznanja, već složen spoj psiholoških potreba, društvenih dinamika i načina na koji funkcioniše ljudski mozak. One opstaju jer nude jednostavne odgovore na jako složena pitanja, pružaju osjećaj sigurnosti u nesigurnom svetu i nude ljudima priliku da se osjećaju kao deo posebne grupe. Zato, ako želimo da razumemo zašto teorije zavere privlače toliki broj ljudi, moramo razumeti i osnovne ljudske potrebe. Potrebu za sigurnošću, za smislom i za pripadanjem. A to su univerzalne potrebe koje svi mi delimo, bez obzira na to da li verujemo u teorije zavere ili u nauku. A u šta vi verujete? Možete nam napisati u komentaru.